Spoštovane in spoštovani, prisrčen pozdrav tudi iz komentatorskega mesta. V ljubljanskih Stožicah čakamo na začetek predzadnje tekme 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Pravkar, kot lahko vidite, ekipi prihajata na dobro pripravljeno igralno površino. Pa prenos spet na drugo stran proti Tomiču. Tomič ima dober strelj, podaljšal je žogo, Aba strelja in odlična obramba Grege Sorčana. Trije igralci Gorice v živem zidu. Alves, strelj Alveša in za malenkost preko gola. Takoj predložek Nizozemca, slabo izbijanje Maliniča. Padal je zdajle v kazenskem prostoru Gorice Izak Abbas. In kaj je pokazal sodnik? Izvajal jo bo Rok Kronaveter. Strelj Kronavetra in brani Sorčan! Brani Grega Sorčan! Odlično posredovanje goriškega vratarja. Sedmi kot na tekmi, prvi v drugem polčasu za zeleno-bele. Strelj z glavo in mimo gola. Tako je podal do Štiglerca. Tam poleg je Tešija, odbita žoga Tomička, pa Miškič. Kronaveter, strelj Kronavetra in odlična obramba Sorčana. Ja, Novogoričani zaenkrat niso izkoriščali veliko prostora za protinapade, medtem pa Benko. Približal se mu je Tomiček, potem pa predložek Štiglica, strelj in mimo gola. Znova Kronaveter. Štiglec, predložek Štiglica, strelj z glavo in odlična obramba ponovno Sorčana. V tem trenutku je sodnik Roberto Ponis odpiskal konec. Torej, v predzadnji tekmi 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije Olimpija Gorica 0:0. Ma da, mislim, sve je jasno. Jedna od onih utakmica kad jednostavno nismo uspjeli bar jedno od tolikih šansi pretvoriti u pogodak i taj 11-terac, što je najveća moguća šansa koju smo mogli imati. Treba čestitati njihovom golmanu, treba čestitati ekipi Gorice koja je izdržala do kraja, borili se i pošteno i zaslužili na kraju taj bod, jer ne samo da su im promašivali, nešto su i oni obranili, posebno vratar kojem treba posebno čestitati, ali ja ne mogu previše zamjeriti svojim dečkima, stvarno. Od prve do zadnje minute smo igrali na jedan gol i pokušavali i stvorili dovoljno. Na kraju to je tako utakmica i moramo se zadovoljiti s bodom, iako nismo sretni, ali šta je to i to je nešto. I idemo dalje. Normalno, danes je on najbolj zaslužen za tole točko. Vendar razlika v kvaliteti je očitna. Zdaj moji fanti so se borili in je prišla ena nagrada ven s to veliko piko v zelo pomembni tekmi, ki dosti odloča. Tako da res čestitam fantom za požrtvovalnost. Normalno je, da bi se želel, da bi tudi malo boljše odigrali v polju, ker to nam manjka, vendar delamo na tem, da bomo boljši. Danes je igralo dosti teh mladih fantov, ki se šele učijo tudi in je normalno, da je en proces tudi za delati.